Mu mpera z'umwaka ushize wa 2022 ku itariki ya 29 y'ukwezi kwa 12 isi y'abakunda umupira w'amaguru bazi cyangwa bumvise izina Pele bashinguwe no kumva inkuru y'urupfu rwe. Pele wamenyekanye ku rwego mpuzamahanga yatabarutse amaze kugera mu zabukuru kuko yari afite imyaka 82. Yamenyekanye cyane ku izina rya Pele ariko amazina ye bwite ni Edson Arantes de Nascimento. Ubunararibonye bwe mu mupira w'amaguru bwatumye aba icyamamare ku isi yose, ndetse izina rya Pele ryorohera buri wese kurihuza n'umupira w'amaguru. Pele yavukiye muri Brazil ku itariki ya 23 y'ukwezi kwa 10 umwaka w'1940. Kuva ejo kuwa mbere kugeza uyu munsi kwa kabiri, abakunzi b'umupira w'amaguru muri Brazil barasimburana kuri stade ya Santos, stade bivugwa ko ariyo ya mbere Pele yatangiriye kwerekaniraho ibitangaza byatumye izina rye riba nk'ikirango mu mupira w'amaguru, kugezaho uyu munsi kuvuga izina Pele bicyumvikana nk'inkuru ikomeye. Ubwo abantu bajyaga kumuha icyubahiro cye cya nyuma mbere y'uko ashyingurwa. Uyu munsi ushobora kumva ufite amatsiko yo kumva hari umuntu wabuze neza Pele cyangwa bakinanye akatubwira neza Pele uwo ari we n'icyo amwibukiraho. Reka twumve Bob Smith, nawe ugaragara nk'ugeze mu zabukuru, wakinanye na Pele mu gihe cyabo n'icyo amwibukiraho. And the first what I remember of him is that he was just so kind to everybody. He had no big ego. There was no he's better than anybody. Icyo mwibukiraho nuko yari umuntu mwiza ku bantu bose. Nta kibazo yagiraga. Nta kintu cyo kwirarira yagiraga ngo yumve ko aruta abantu bose. Yari umukinnyi mwiza kandi yatwitagaho twese nk'abagenzi be. Ntabwo yari ikirangirire gusa. We na Carlos Alberto cyangwa uwitwa Frank bari bafite utuntu twihariye. Pele yari umuntu mwiza ku bantu bose. Ibyo rero biri mu byantangaje ukuntu yari umuntu wicisha bugufi. Ikindi nuko nta na rimwe yakinaga umupira ngo awerekeze aho wowe utekereza. Igihe cyose yaragushukaga umupira akawohereza mu cyerekezo gitandukanye n'icyo wowe wibwiraga. Icyo ni ikintu gishobora gukora ikinyuranye na mwigiyeho, kandi byaramfashije. Narabimukundiraga cyane. Iyo natekerezaga ibitandukanye n'ibyo agiye gukora, Pele yaransekaga nanjye ngaseka. Ariko urabizi icyo kwigira ku muntu ukurusha bivuze. Ikindi nanone gitangaje ni ukuntu yashukaga abandi bakinnyi ko ari gukina, nyamara umupira yawufunze gusa ari kunyeganyeza umubiri we. Icyo gihe abakinnyi barazaga bakagwirirana, kandi mu by'ukuri umupira utari no kunyeganyega. Bobby Smith we ni umunyamerika. Ikindi yavuze kuri Pele ni uko aho umupira w'amaguru ugeze muri Amerika nta gushidikanya ko byaba ari uruhare rwa Pele. Smith yavuze ko igihe Pele yazaga gukina i New York hano muri Amerika byatumye umupira w'amaguru ugira ubuzima gatozi, byatumye abantu batangira kugira inyota yo kureba umupira w'amaguru. Yumvikanisha ko kuba Pele yaraje gukina hano muri Amerika byagize umumaro ukomeye, kuko iyo ataza umupira w'amaguru uba uri inyuma y'aho uri uyu munsi imyaka itabarika. Ejo kuwa mbere perezida wa FIFA Gianni Infantino yasabye amashyirahamwe y'umupira w'amaguru yo mu bihugu byo hirya no hino ku isi kwitirira Pele stade byibuze imwe muri ibyo bihugu. Infantino yavuze ibi ubwo yari Santos muri Brazil, aho yagiye mu muhango wo guherekeza Pele, umujyi Pele yaratuyemo kuva mu mwaka w'1956. Abandi bantu bakomeye bitabiriye umuhango wo guherekeza Pele ni Perezida Luis Inacio Lula da Silva wa Brazil. Hari imbere gato yuko umurambo wa Pele utambagizwa mu mihanda yo mu mujyi wa Santos kugira ngo abantu bamusezereho. Abandi bakinnyi bamenyekanye cyane mu mupira w'amaguru bo muri Brazil bari mu muhango wo guherekeza Pele ni Zé Roberto, wanafashije kugeza umurambo wa Pele muri stade ejo kuwa mbere aho abantu bazaga kumusezeraho. Undi ni Mauro Silva na Clodoaldo Tavares. Abandi bakinnyi bagezweho muri iki gihe bunamiye Pele mu butumwa bwabo bacishije ku rubuga rwa Instagram ni Lionel Messi uherutse gutwara igikombe cy'isi na Kylian Mbappé ukinira ikipe ya Paris Saint-Germain yo mu Bufaransa. Pele atabarutse ariwe mukinnyi wanditse amateka y'ibihe byose, haba mu gihugu cye no ku rwego mpuzamahanga, aho kugeza ubu ariwe wazaga ku isonga mu gutwara igikombe cy'isi inshuro 3 zose. Icya mbere yagitwaye mu mwaka w'1958, ikindi agitwara mu mwaka w'1962 no mu mwaka w'1970. Ijwi ry'Amerika n'abakunzi baruhago muri rusange tumwifurije kugira ivuko ridashira. Tim Harris Ishimwe, Ijwi ry'Amerika.